Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü bayanımız tavba jönündeken. Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Allah Teala Tahrim suresinde bendelerge şunday qayırılıp aytıp atat. O mu'minlar, sizler Allah Teala'ga tavba kılgıla. Tavba kılganda da nasuh tavbasını kılgıla. Nasuh degeni çın-çıl yürekten tavba kılgıla. Tilin şudayla tavba kılını aytıp koyuyorsan, çın yürekten tavba kılgıla. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum ve yudkhilakum cennetin tajri min tahtihal anhar. Şundayın sizler çın-çıl tavba kılsaňar, mümkün Allah Taala sizlerden şo kılgan günöňördi kafarat kılıp joyup jigörüp, sizlerdi biişke kirgizet. Al biişin astından şunday daryalar ağıp durat. Yawma la yukhzillahun nabiyya vellezina amanu ma'ah. Al günü Allah Taala paygambarlardı şermende kılbayt. Oşonda ele şu paygambarlarga işengen, iman keltirgen ümmetlerinde şermende kılbayt. Nuruhum yas'a bayna aydihim ve bi aymanihim. Alardın nuru aldılardan, oňjaklardan, soljaklardan şunday nur, jarkırap nur çıkıp durat. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli şeyin qadir. Allah aytışat, o Rabbimiz, bizin nurubuz toluk tagın dep. Sebebi şol dozokun üstü, köpürkün üstü ötkönde her bir adamın peşinesi nur bolat. Oşo nurga karap, nur menen jarık kılıp, oşo köpürük körüp ötüp ketet. Kafir münafıklardyky bolsa, oşo ortasına jetkende nur öçüp kalat deydi. Anan baş aylanıp, joldy körüp, köpürük körüp düşüp ketet, as dozok bolat. Oşondan mu'minlar şu duany aytatkanda, "O Rabbimiz, bizim nurubuzu toluk tagın. Oşo jere düşüp ketpey ötüp keteylik. Bizni günöbüz keçirgin. Sen özüň bar nerseye kudretli zatsың" dep mu'minlaryň kılgan duasy eken. Indi bul jerde hadiste oşol tawba-i nasuh dep kanday tawbany aytylynat. Hadiste bayan kılınat. Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem annahu qala at-tawbatu minaz-zamb kas-sabuna ala-sawb. Bul günö kılıp, günönlardan tawba kılış, kiyimdi samum menen juğanday. Kiyimdi samum menen juğsaň, taptaza kiriket taptaza bolup kalat. Samysız juğsaň, kir ketpeydi. Oşonda ile günöge çın-çıl yürekten tawba kılsaň günö ketet. Anan tili uçdala tawba kılıp koyup, yüregiňden tawba kılbasaň, al günö tazalanbayt. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasul sallam atadruna manit-taib. Peygamber sallam aytgan eken sahabalara qarap, "Sizler bilesiňerbi, tawba kanday bolat?" Kulna Allahu ve Resulü alam. Biz ayttık, ya Allah'ın elçisi, Allah jana elçisi bilet. Biz bilbeyiz tawba kanday ekendigini. Kandaysa kılsak tawba bolat ekendigini bilbeyiz degende Peygamber sallam aytgan eken, kim tawba kılıp ilim okuwasa al tawba kılgany bolbayt. Tawba kılgan adam söz ilim okuş gerek. İlim okuwasan tawbasy jarabayt. Man tawba ve lam yazid fil ibadah falaysa bitaibin. Je tawba kıldım dep murdağı ibadatyga karaganda tawba kılgandan ibadatyny köpeytbese aldela tawbasy jarabayt. Tawba kılgandan keyin murda 2 rekat namaz okup жүргөн bolsa tündö 4 rekatke köpeytiş gerek. Şonda murdağdan köpeytiş gerek. Oşonda tawba-i nasuh bolat. Je kim tawba kılıp birok atamdaşlarını razı kılbasa, aldele tawba kılbagan. Tawba kılgandan ki biröwden bir kapa kılıp koygan bu, akını jep koygan bu, oşolardan rahatçılık sorap, keçirim sorap, razı kılıp koyuş gerek. Oşonda tawbasy tawba bolat. Man tawba ve lam yugayir libasahu. Je bir adam tawba kılıp, kiyimini özgörtbese, kulk minözünü özgörtbese, aldele tawbasy tawba emes. Tawba kılgandaki söz kiyimini özgörsün. Burada misali moyunga galastik baylap, je misali başka Avrupa kiyimler kiyip жүргөн bolsa, tawba kılgandan keyin özünün
Salttык улуттук кийимге өтсүн. Дагы да мурдагыдай эле кийимен жүрө берсе, ал деле тообасы болбойт дейт да. Же бир адам тооба кылдым деп шериктерин өзгөртпөсө, ал деле тообасы кабыл болбойт. Тооба кылгандан кийин шериктерин да өзгөртүш керек. Мурда бузук адамдар менен шерик болуп жүрүп күнөө кылганда, ошол шериктен ажыраш керек. Анан кийин тообасы тооба болот. Ва ман тоба ва лам тасаддак бифазли ма фи яди фаласа битаибин. Же бир адам тооба кылдым деп эч бир садака кылбаса, ашча малыдан садака кылып туруш керек тооба кылгандан кийин. Садака кылбаса, бир кайрысан кылбаса, ал деле тообасы жарабайт. Тооба кылгандан кийин колдон келгенче кайрысан кылып турушун. فإذا استبان من العبد هذه الخصال فهو تائب حقا نصوحا. Kim ушул айткан жокорттогу иштери жасаса, анда ал чыныгы тооба кылган болот, насык тообасы кылган болот. Анан тил менен эле тооба кылдым деп алып, дагы ушу кадимдей эле жүрө берсе, ал тообасы тооба болбойт деген экен. Анин Наби алейхиссалам анна кала иза кала ал-абду инна ахафу минан-нар ва лам якфа ани-зунуб фахва каззабун. Пайгамбар саллаллаху айткан, мисалы бир адам мен дозоктон коркомун дейт. Бирок өзүн күнөөдөн тыйбайт. Күнөө жасай берет. Ал коркондугу жалган дейт. Чынчыл корккон адам күнөөдөн өзүн тыйыш керек. Же болбосо бир адам мен бийишке кирүүмдү үмүт кылам дейт. Бийишке киришим керек дейт. Бийиштен үмүтүм чоң дейт. Бирок бийишке кире турган амалдарды жасабайт, соо иштер жасабайт. Ал деле бийиштен үмүтүм бар деген үмүтү жалган дейт да. Бийиштен үмүт кылган адам салih амалдарды, бийишке кире турган амалдарды жасаш керек. Ошондой эле бир адам мен пайгамбарды жакшы көрөм дейт. Мен пайгамбар үмөтүмүн дейт. Бирок пайгамбар сүннөттөрүн толук аткарбайт. Ал пайгамбар үмөтүмүн дегени, пайгамбар жакшы көрөмүн дегендиги жалган дейт. Пайгамбар жакшы көрсө, пайгамбар сүннөттөрүн толук аткарыш керек. Же бир адам мен ошо бийиштеги хур аялдарга мен жашашты жакшы көрөмүн дейт. Бирок алардын калыңын төлөбөсө, ал деле жалган дейт. Бийиштеги хур аялдар менен жашаш үчүн анын калын төлөш керек. Анын калыңы албетте жаңыдай сооп иштер. Ошол сооп иштери жасаса, анан кийин ошонун калың төлөгөн болот. Бир хикая бар экен. Анна удахала Умар ибн Хаттаб ала Наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа ябки. Hazrat Umar radhiyallahu anhu bir kun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kirgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturgan eken. Şunda Hazrat Umar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ilap kirgen eken. Hazrat Umar ilap kirgen eken. İlap kirgenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazrat Umar'dan soraydı. Sen ya Umar nime gelip atasın degende Hazrat Umar aytkan eken. Eşikte bir jigit turat. İlap oturat. Şunday ilap atat, nöşörlep ilap atat. An ileganını görüp, men de жүрөгүм өзү илап жүрөм dedi. Şunda Peygamber sallam, kana oşol jigitти maga alıp kirçi dedi. Hazrat Umar al jigitти jeselep Peygamber sallam alına alıp kirdi. Al jigit ilegan avalda kirdi. Peygamber sallam soradı. Sen nime sebepten ilersin degende al jigit aytты. Men öte bir jaman çoğun aytpagisiz günөө kıldım dedi. Emi Allah Taala'dan korkup şul günüm menen Allah Taala'nın astıga varsam meni tüzdön tüz dozoktun törgө taştayt dep korkondumdan ilap jatamın dedi. Anan Peygamber soradı sen nime Allah'a şirk keltirdin mi dedi. Jok dedi. Anda bir adamdı öldürdün mü dedi. Jok dedi. Anda ola turgan bolsa Allah Taala günölөр keçiret bardığını. Şirkle keltirgen bolbosaң asman tolo, jer tolo günөө kılgan bolsaң delе Allah Taala keçirimdi uzat. Günölөрүн keçiret, köylebe dedi. Şunda al jigit aytты, ya Rasulallah dedi. Menin günöm asmandan da, jerden de, toğlorundan da çoğ dedi. Bular hiç kimisiga batpayt dedi men günöm. Şunda Peygamberimiz aytты, anday ola turgan bolsa, senin günöң çoğ bu, Allah'ın kürsüsü çoğ bu dedi. Al jigit aytты, belki menin günöm çoğ dedi. Anday olsa senin günöň çoğ bu, Allah'ın arşı çoğ bu dedi. Arştan da menin günöm çoğ dedi. Şunça jaman katı günö kılgamın dedi. Anday ola turgan bolsa senin günöň çoğ bu, Allah'ın rahmatı çoğ bu dedi. Degende belkim Allah'ın rahmatı çoğ albatta dedi jigit. Anday olsa Allah'ın rahmatından ümit kıl, ümitіңді üzbe
Эми кана сен күнөөңдү мага айтып берчи. Канчалык чоң экен dedi. Дегенде ал жигит айтты, günöөнү айтышка оозум барбайт я Расулалла, Аллахтын элчиси dedi. Өтө эле жаман күнөө кылганмын, айтыштан уяламын dedi. Шунда уялбагын, айта бергин. Уяты жок dedi. Аны айтты ал жигит. Аллахтын элчиси, мен өлүктөрдүн кепенини урдап тирилик кыламын dedi. Kim жаңы өлсө, ошо күнү барып мүрдөнү ачып, кепенini денесинен сыйырып алып, ат келип сатып, ошону тирилик кыламын dedi. 7 жылдан бери менин ишим шул dedi. Ана шул күндөрдө бир ансорлардан бир кыз өлдү дейт. Барып көрүн ачып туруп, кепенini үстөн сыйырып алып, карасам шундай сулуу келишкен кыз экен дейт. Шайтан мага басымдуу жасап, шайтаным күчтүүлүк кылып, ошо кыз менен зина кылдым дейт, өлгөн кыз менен дейт да. Шунда кыз Аллах Тааланын кудурети менен көзүн ачып туруп мага сүйлөдү. Сен Аллахтан уялбайсыңбы? Аллахтан коркпойсуңбу? Эртең Аллах Таала бенделердин арасында өзү чыгып өкүм чыгарат. Ошол күндөн коркпойсуңбу? Бүт элдин арасында, пайгамбарлардын арасында, туугандардын арасында шерменде болдуң го. Ошондо Аллах Таала ар кандай мазлумдун акысын алып берет. Сен мага zulm кылдың. Ошондо сен кантип мен акын бересиң бул zulmуң үчүн? Мени бул жерде жалаңач кылып таштап койдуң. Жалаңач кылганда да жунуп кылып, денемди булгап, арам кылып таштап койдуң. Деп айтканда пайгамбарыбыз ачууланып, ыргып туруп, баланы алдын нарага кетип калды. Шунда бул жигит пайгамбардын жиркенгенин көрүп туруп, башыга өзү койгулап, чачыны тытып, бетини тытып, ийилеген абалда талага чыгып кетти. Талага барып, эчтеке жебей, эчтеке ичпей, уктабай, 7 күн ошо талада башын саждага коюп, башын көтөрбөй, я Аллахым, менин күнөөмдү кечирбесең, мен чыдай албаймын. Тооба кылдым, күнөөмдү кечир деп көз жашын чыгарып 7 күн ыйлады дейт. 7 күндө курсагы ачып, суусап, алдан кетип, ошо жерде жатып калды. Шундай деп Аллах Таалага дуа кылды. Мен өзүңдүн бир күнөөкөр бендеңмин. Пайгамбарыңдын эшигиге бардым, мени шафаат кылабы экен деп. Менин күнөөмдүн чоңдугун уккандан кийин мени таштап менен жиркенип нарак кетип калды. Эми бүгүн өзүңдүн эшигиңе келдим, я Аллахым. Өзүң шафаат кылбасаң, мен пайгамбарыңда шафаат кыла албады. Мен кыямат күнү бүт шерменде болот экенмин. Өзүңдөн башкага үмүтүм жок, бир гана үмүтүм өзүңсүң деп ыйлап жатып калды ошол жерде. Шунда Жибрил алейхиссалам келип пайгамбарыбызга айтты, Аллах Таала сага салам айтты. Анан айтты Аллах Таала, сен сага менин бир бендем шундай тооба издеп үмүт кылып барса, сен аны таштап, жиркенип, андан качтың. Өтө катуу качтың. Ошонун бир күнөөсү үчүн. Эртең кыямат күнү болгондо канча деген күнөөкөрлөр, канча деген чоң күнөө кылгандар сени шафаат талап кылып келет. Тоодой, асманда, андан да жаман чоң күнөөлөрдү жасаган адамдар сага шафаат талап кылып келет. Азыр ушул жерде бир адамдын күнөөсүнө шафаат кыла албаса гана кыямат күндө ошончо үмөттөрдүн күнөөсүн кантип шафаат кыласың? Сени мен рахматаллил аламын кылып жөнөткөнмүн го. Эки аламды рахмат деп жөнөткөнмүн го. Шондуктан сен момундарга райымдуу бол. Күнөөкөрлөргө шафааттуу бол. Мүнтүк күнөөкөрлөрдөн өзүңдү алып качпа. Күнөөкөрлөрдү менин рахматымдан алыстатпа. Мен мунун күнөөсүн кечирдим. Себеби бул сенен да үмүтүн үзүп бир менен гана үмүт кылып калыптыр. Үмүтү менде гана болуп калыптыр. Ошондуктан мен мунун тообасын кылдым, тага кабыл кылдым, күнөөсүн кечирдим dedi. Шунда анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан бирин жөнөтөт. Барып чакырып келген экен сүйүнчүлөп. Сенин тообаң кабыл болуптур. Аллах Тааладан шундай кабар келди.
Devana Şam vaqtında qaytib kelib Peygamber sallamga mescetke kelgende Peygamber sallam Şam namazga turgan eken. Peygamberga Şam namazga uyup Fatiha suresini okup Takassus suresini zam qilib, Takassus suresini okup, hatta zurtumul maqabir degen yerge kelgende al jigit shunday qiyqirib esdan ketib jatib qolib, qaraslar allaqachon jani chiqib ketgan ekanda. Yine suyungandigidan men tawbam qabul bo'ldi deb o'ta qattiq suyungandigidan o'sha yerda o'lib qolgan ekan. Mana shunchalik cho'ng gunoh qilsa-da, Alloh taolo rahmatini olsa, chin yurakdan tawba qilsa, Alloh taolani umid qilsa, Alloh taolo gunohini kechiratgan. Hazrat Umarda amirlik vaqtida ko'chaga chiqib ketyapsa, oldidan bir aroqxo'r yigit chiqibdir-da. Qo'lida bir butilka aroq bor ekan. Hazrat Umarni ko'rib, darrov o'sha butilkasini qo'yniga solib yashiradi. Amirul Mu'minin ko'rib qolmasin, ko'rsa qamchini uradi deb. Anan Hazrat Umar aldiga kelganda, sen nimani yashirding, qo'yniga nimani solding, al shishada nima borlar deganda, al uyalganligidan, qo'rqqanligidan al shishada nima bor dedi. Sirka, uksus bor dedi. Anan qana buyoqqa chiqarchi men ko'rayinchi dedi Hazrat Umar. Shunda al yigit o'tda qijalab bo'lib, endi men o'ldim endi. Devana o'shol zaman Alloh taologa qayrilib tavba qilib, ya Allohim, men tavba qildim. Hozir meni shu shermendelikdan qutqarib qolsang, Hazrat Umardan qutqarib qolsang, men ikkinchi shu aroqqa yo'lamayman deb chin yurakdan tavba qilib turib, qo'yindagi shishani chiqargan ekan. Chiqarsa, o'shol aroq sirkuga aylanib qolgan ekan, uksga aylanib qolgan ekan. O'shol chin yurakdan tavba qilganligi uchun. Mana shul bizlarga ibrat bo'lish kerak, ulgu bo'lish kerak deydi. Misali bir mahluq, bir adam Hazrat Umardan qo'rqib tavba qildilar, o'shol arog'i uksga aylanib qoldi. Aroqni uksga aylantirib qo'ydi. O'shondayla agar bir mo'min benda Alloh taoladan qo'rqib tavba qilsa, Alloh taolo chin tavbasini qabul qilib, o'sha qilgan gunohlarida sovuqqa aylantirib yuboradi deydi. O'shol aroqni uksga aylantirgandayla chinni ko'ngildan tavba qilsa, o'shol qilgan gunohini da qayra kechirib, al naraqda tursin, o'sha gunohini da sovuqqa aylantirib yuboradi deydi. Shuning uchun biz Alloh taoladan daim tavba qilib yursak, chin yurakdan tavba qilib yursak, inshaalloh al gunohlar kechiriladi. Dağı o'sha gunohni qayra sovuqqa aylantirib yuboradi Alloh taolo. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.